Marko Kovačević stajao je na vrhu svojeg 42. kata nebode Respice, koji je dominirao zagrebačkim skylineom kao moderni titan od stakla i čelika, gledajući kroz panoramska stakla kako se grad polako budi ispod guste jutarnje magle, koja se poput svilenog vela dizala s rijeke Save. Bio je to pogled koji je mogao kupiti bilo koji dan, bilo koju godinu, jer Marko nije bio samo milijunaš, već jedan od najmoćnijih i najbogatijih ljudi u jugoistočnoj Europi. U svojih 35 godina izgradio je imperij koji se protezao od luksuznih nekretnina do naprednih tehnologija, od međunarodnog transporta do ekskluzivnog turizma. Kovačević Industries bio je naziv koji su znali svi u poslovnom svijetu, od Ljubljane do Sofije, od Beograda do Bukurešta. Njegova kancelarija je bila remek djelo modernog dizajna, 30 metara dugačka, 10 metara široka, s plafond koji se uzdizao 5 metara visoko. Podovi su bili od crnog mramora Nero Markina, uvoženog iz Španije, zidovi obloženi mahagonim panelima iz Amazone, a namještaj je bio ručno rađen od strane najpoznatijih italijanskih majstora. Njegov stol je bio izrezan od jednog komada ebonijevog drveta, a na njemu su se nalazili 3 monitora najnovije generacije, zlatni Mont Blanc set za pisanje koji je bio poklon od austrijskog kancelara, i fotografija njegovog oca koji je umro kada je Marko imao samo 20 godina, ostavljajući mu malu trgovinu u Ilici, koja je bila skromni početak današnjeg carstva. Ali danas je bio drugačiji dan. Danas je trebao napustiti svoj luksuzni svijet pozlačenih lifta koji su se kretali brzinom koja je uzimala dah, tailor-made odjela od najfinijeg talijanskog kašmira koja su šivana od strane majstora u Milanu, švicarskih satova vrijednih kao manje kuće u ekskluzivnim četvrtima Zagreba, i spustiti se među obične ljude, ne iz zabave, ne iz dosade koju ponekad osjetili ultra bogati kada im novac više ne može pružiti novu uzbuđeniji, već iz čiste nužde koja ga je držala budnog proteklih mjeseci, koja mu je ukrala san i mir, koja ga je natjerala da zanemari sve ostalo u životu. Njegova kompanija je bila na rubu skandala koji je mogao uništiti sve što je gradio 15 godina svog odraslog života. Netko je prodavao tajne informacije novinarima. Ne bilo kakve informacije, već najosjetljivije poslovne tajne koje su mogle dovesti do propasti ne samo njegove kompanije, već i stotina malih poduzeća koja su dependovala od njegovih ugovora, hiljada radnih mjesta koja su bila povezana s njegovim projektima, čitavih ekonomskih lanaca koji su se oslanjali na stabilnost Kovačević Industries. Netko iz unutarnjih krugova, netko tko je imao pristup najčuvanijem sejfu u kompaniji, netko tko je znao šifre, netko tko je bio dovoljno blizu da čuje razgovore na zatvorenim sastancima, netko tko je imao pristup najosjetljivijim dokumentima o novim projektima vrijednima milijardi kuna, o planovima preuzimanja manjih kompanija širom regije, o strategijama ekspanzije koje su, kad bi dospjeli u javnost prije vremena, mogli koštati ne samo novac, već i živote mnogih ljudi čiji je egzistencija ovisio o uspjehu tih projekata. Detektivi koje je angažirao, najbolji privatni istražitelji iz Londona, Beča i Zuriha, nisu našli ništa konkretno. Vraćali su se s izvještajima dugima 20-30 stranica, puni teorija i pretpostavki, ali bez čvrstih dokaza. Privatni istražitelji iz Hrvatske koji su poznavali lokalne običaje i mentalitet, koji su mogli lakše infiltrirati se u hrvatske tvrtke, također su se vratili praznih ruku, frustrirani i sramotni što nisu mogli riješiti slučaj koji je na papiru izgledao jednostavan. Ostao je samo jedan način: infiltrirati se među svoje zaposlenike i pronaći izdajnicu svojom snagom, svojom inteligencijom, svojim sposobnostima čitanja ljudi koje je usavršio godina poslovnih pregovora na najvisok razini. Trebao je postati netko drugi, trebao je napustiti Marka Kovačevića, milijunaša, i postati obični čovjek koji radi običan posao.
Marko je otvorio svoj privatni sejf, šifrovan kombinacijom koja je bila datum rođenja njegovog oca, i počeo vaditi simbol svog statusa. Odložio je svoj Platinum Patek Philippe sat, limited edition, koji je bio jedan od samo 50 ikad napravljenih, vrijedan kao mjesečna plaća 50 hrvatskim radnika, u baršunasti futrola koji je mirisao na skupu kožu i luksuzm. Skinuo je odijelo od Armanija koje je koštalo 13.000 eura, tailor-made tuxedo koji je bio ušiven posebno za njegovu postavu, sa zlatnim gumbovima koji su bili ručno graviranje s inicijalom njegove obitelji. Otvorio je drugi sejf u koji rijetko kada pogleda, onaj u kojem je čuvao stvari iz svojeg prošloga života, iz vremena kada je bio obični student ekonomije, kada je radio part-time poslove da plati studij, kada je znao cijenu kruha i mlijeka. Izvukao je obične traperice, Levi's 501, koje je kupio prije 10 godina i koje je nekak zadržao, unatoč tome što je njegova garderoba postupno postala kolekcija najskupljih brendova svijeta. Obukao je običnu plavu košulju od pamuka koju je kupio dan prije u jeftinijoj trgovini na Ilici, u istoj ulici gdje je njegov otac imao malu trgovinu koja je bila početak svega. Osjećao se kao glumac koji se priprema za najvažniju ulogu svojeg života. Pogledao se u ogledalo svoje mermerno kupanje sobu, prostoriju veličine malog stana, s kadom od jednog komada mramora iz Carrare, s Golden Armaturg, koje su bile uvožene iz Njemačka, s podom koji se grijao podnim grijanje sustav koji je bio programiran da održava idealnu temperaturu kroz cijelu godinu. Jedva je prepoznao čovjeka koji je gledao natrag. Bez skupih brendova koji su automatski komunicirali status i moć, bez sjaja novca koji se očitovao u svakom detalju njegovog uobičajenog izgleda, od satova do cipela, od kravat do manžeta, bio je samo Marko. Obični čovjek s tamnim očima koje su nasljeđene od majke, s tamnim kosom koju je uvijek držao savršeno oblikovanu zahvaljujući najboljem frizeru u Zagrebu koji je dolazio u njegovu kuću 2 puta mjesečno, s licem koje bi moglo pripadati bilo kojem Zagrebčaninu koji ujutro ide na posao javnim prijevozom, koji plaća račune i brine o svojoj obitelji, koji živi u stvarnom svijetu umjesto u Ivory Tower velikog biznisa. Zadnji korak bio je najteži, spremanje svojeg života u džepove. Umjesto svoje pozlačene vizitke s embosiranim slovima, stavljen je obična plastična karticu s lažnim imenom koje je pripremio. Umjesto svojeg ekskluzivnog kožnog novčanik koji je costao kao mala automobile, uzeo je obični crni novčanik iz discount trgovina. Umjesto svojeg neograničenog kreditne kartice, koje su mu omogućavale da kupi što god poželi bez razmišljanja o cijeni, stavljen je 200 kuna u gotovini, više nego što je imao pri sebi godine dana. Vozovi Hrvatske željeznice bili su njegov cilj. Njegov privatni istražitelj otkrio je da veliki broj njegovih zaposlenika radi tamo, često kao drugi ili treći posao, jer njihove plaće u Kovačević Industries, iako iznad prosjeka, nisu bile dovoljne za luksuzni život u sve skuplje Zagrebu. Kontrolori koji provjerkuju karte i koji bi mogli čuti razgovore među putnicima o biznisu, konduktori koji vode vlakove i koji imaju pristup različitim dijelovima korporativnog života, prodavači u vagonima restoranima koji služe hranu i piće belangrijim poslovnim ljudima koji putuju, čistači koji dolaze u urede kasno navečer i koji mogu vidjeti dokumente ostavilene na stolovima, održavatelji koji imaju pristup svim prostorama kompanije. Ako je netko prodavao tajne informacije o njegovoj kompaniji, najveća vjerojatnost je bila da se krije među tim ljudima. Logično je bilo, tko bi sumnjao na običnog radnika Hrvatske željeznice da ima pristup milijunskim poslovnim tajnama? Tko bi pomislio da čovjek koji prodaje kavu u vlaku može biti špijun industrijskog nivoa? Savršan biva kamuf za savršan zločin. Jutarnji vlak iz Zagreba prema Splitu počinjao je svoju rutu točno u 7 sati iz glavnog kolodvora.
majestuozne zgrade iz austro-ugarskog razdoblja koja je bila svjedok stotina hiljada putovanja, razdvojka i ponovnih susret, koja je vidjela kako se Zagreb mijenjao kroz desetljeća od malog provincijskog grada do moderne europske metropole. Marko je kupio kartu drugog razreda. Nešto što nije učinio otkad je bio student prije 15 godina, kada je putovao kući roditeljima vikendom s teškim ruksacima, pun s knjiga i drti rublja. Ukupna cijena karte je bila 120 kuna. Za čovjeka čiji mjesečni prihod se mjeri u milijunima, koji je za jedan poslovni ručak spending više nego što prosječni Croatian radi mjesečno, 120 kuna je bila suma toliko mala da je gotovo apstraktna. Ali dok je držao kartu u rukama, osjetio je nostalgiju za vremenima kada je 120 kuna bila signifikanta suma, kada je trebao planirati da li može priuštiti izlet, kada je išao popis budžet prije svakog putovanja. Ušao je u vagon koji je mirisao na staru kožu, koja je countless putovanja učinila mekana kao silk, jutarnju kavu koja je odisala toplinom i domaćinom i na životne priče stotina hiljada ljudi koji su tim istim sjedališem putovali prije njega. Poslovni ljudi koji su išli na important sastance, obitelji koji su se vozile na godišnji odmor, mladi ljudi koji su išli studirati u druge gradove, stari ljudi koji su posjećivali svoju djecu. Sjedište je bilo udobno, ali prilično istrošeno, s malim pukotinama na plavo-sivoj tkanini koja je bila dizajnirana da sakrije prljavlju i ver, s mrljama koje su govorile o godinama služenja, mrlje od kave, od dječje hrane, od suza koji su pali tijekom tužnih putovanja, od radosti tijekom sretan putovanja. Pleksi staklo na prozorom je bilo ogrebotom od countless ruka koje su se oslanjale protiv njega, od djece koja su risala po njemu, od kondenzacije koja se stvarala durante hladni mjeseci. Vlak se polako pokrenuo kroz zagrebačke predgrade s onim specifičnim zvukom metalnih kotača na metalnim šinama koji je hipnotičan i umirujućih, s ritmom koji je jahrhundertima uspavljao putnike i nosio ih u snove. Prolazio je pored niših stambenih zgrada iz komunističkog razdoblja, s tipičnim balkonima pun s cvijeća i sušenog veša koji se kunao na jutarnjom vjetru, pored malih kuća s crvenim crijepovima i malim vrtovima gdje su stariji ljudi već radili unatoč ranoj uri, cadeći cvijeće i pripremajući zemlje za proljetne biljke. Zatim su se otvorila polja koja su se protezala do horizonta, gdje je magla još uvijek ležala u dolinama kao lagana pokrivač, gdje su se vidjeli traktori koji su već počeli jutarnji radio, gdje su krave mirno paste na pašnjaci koji su se zelenjali unatoč jesenji mjesec. Marko je sjedio pokraj prozora i prvi put godinama stvarno gledao svoju zemlju. Ne kroz zatamnjena stakla svoje crne BMW serije 7 limuzine koja je kostova kao mala kuća, ne iz visine svog privatnog Cessna Citation X aviona koji je letio na visini od km nad zemljom, već kao običan čovjek koji putuje javnim prijevozom i ima vremena primijetiti ljepotu svoje domovine. Krajolika koji je vidio je bio zadivljujući na način koji ga je potpuno iznenadio i učinio da se zapita čemu nije obratio pažnju na to prije. Zelene livade prošarane žutim cvjetovima uljne repice, koja su svjetluljah kao milijarda malih sunca, mali potoci koji su se vijugali između brežuljaka kao srebrne zmije, drvene kućice koje su izgledale kao da su izašle iz bajke Hans Christian Andersena, stara groblja s bijelim kamenim križevima koji su sijala u jutarnje sunce kao smol spomenici života koji su prošli prije. Sve to je postojalo svaki dan, 35 godina njegovog života, a on to nikad nije vidio jer je uvijek bio negdje drugo. U uredu working 17 sati dnevno, u autu žureći na sljedeći miting, u avionu leteći prema poslovnim sastancima po europskim metropolama, uvijek planirao sljedeći potez u nekonačnoj šahovskoj partiziji biznisa koja se nikad nije završavala, koja je bila njegovo definijens ne samo kao profesionalac, već kao čovjek.
Shvatio je da je proveo godine building-karstvo, ali nikad nije stao da uživa u zemlji na kojoj je taj carstvo building. Bio je kao general koji je osvajao teritorije koje nikad nije vidio, kao kralj koji je vladao ljudima koje nikad nije upoznao. Tada je čuo njen glas. Kava, čaj, sendviči, topli napici i svježe pecivo. Glas je bio melodičan, topao, pun energije unatoč ranoj uri i činjenici da je vjerojatno već 2 sata hodala kroz vagone various vlakova i ponavljala istu fraziju 100 puta. Ali nije bilo dosade u njenom glasu, nije bilo rutiniranja. Zvučala je kao da svaka ponuda bila iskrena, kao da stvarno brinula o tome da li putnici žele nešto toplo za piće ili nešto hranjivo za jelo. Marko je podigao pogled i vidio je mladu ženu koja je gurala metalna kolica na točkovima puna hrane i pića kroz uski hodnik vagona s gracijom koja je bila fascinating za gledanje. Prva stvar koju je primijetio bile su njezine oči. Boje jesenjeg lišća, duboko smeđe s zlatnim točkicama koje su se svjetlile kad bi se nasmijala putnicima koji su naručivali kavu, koje su se mijenjale boja ovisno o kutu sunčanih zraku koji su ulaze kroz prozore vagona, koje su izgledale kao 2 mala jezera u koja čovjek može pasti i nikad se ne želi izvući. Njena kosa je bila svjetlosmeđa s prirodnim svjetlijim pramenovi koji su govorili o vremenu provedenom na suncu, vjerojatno na Hrvatskom moru ili u planinama gdje je volila provoditi slobodno vrijeme. Kosa joj je bila vezana u praktičan rep koji joj je otkrivao tanki vrat bijeli kao porcelin s malom zlatnom naušnicu u obliku lava koja se lagano ljuljala dok se kretala, koja je catching svetlost i reflektuje ju kao mali disco ball. Nosila je uniformu Hrvatske željeznice, tamno-plavu jaknu s bijelim gumbovima koji su izgledali kao da su poliš svako jutro, s crveno-bijelo-plavom bedžom koji je ponosno displejao hrvatskih barv, bijelu košulju koja je bila crisp i clean despite što je vjerojatno već radila nekoliko sati, tamno-plavu suknju koja joj je sezala do koljena i koja je bila practical, ali i flattering na njen figur. Ali nekako ju je nosila s dostojanstvom, koje je činilo da izgleda kao da nosi haute couture s parijskih pista. Možda je bilo u načinu kako je držala ramena uspravno kao baletka, možda u graciozan načinu kako se kretala unatoč teškim kolicima koji su se ponašala kao da su puna olovo, možda u osmijehu koji je davala svakom putniku kao da je važan i vrijedan njezine pažnje, kao da je svaki čovjek jedinstveno ljudsko biće s vlastitom pričom koja zaslužuje respekt. Jedan espresso, molim, rekao je Marko kada je prišla do njega, a glas mu je zvučao začudno promuklo, kao da nije govorio hours. Shvatio je da je nervozm, što je bilo ridiculous, jer je bio čovjek koji je conducting milijunske pregovore bez da mu se glas promijeni, koji je davao prezentacije pred stotinama ljudi bez da osjeti butterflies u stomak. Ana Jurić, tako joj je pisalo na maloj plastičnoj znački, zakačanoj na jaknu s fotograf koja ju je prikazivala s još većim osmijehom nego što je imala sada, nasmijala se, a smijeh joj je bio iskren i topao kao hrvatsko ljeto. Sigurni ste, naša kava nije baš gurmet kvalitete, više je to instant kava s puno vruće vode i velike količine nade da će ukus biti bolji nego što izgleda. Marko se nasmijao, a to je bio prvi pravi osmijeh koji je imao mjesecima. Kad si milijunaš okružen, ljudima koji ovise o your goodwill za svoje karijer, ljudi se smeju tvojim šalama čak i kad nisu smiješne, smeju se tvom šarmu čak i kad ga nemaš, smeju se jer moraju ili jer žele nešto od tebe ili jer je to part njih professional obligation. Ovaj smijeh je bio completely different, spontan, nekalkulisan, čist kao gorski izvor. Vjerojatno je bolja od one koju pijem u uredu, rekao je, što je bila istina jer je u uredu pio samo najskuplju kavu uvoženu iz najrjeđih plantaž Brazil, Kolumbija i Etiopija.
pripremljenu u aparatu koji je koštao kao neki ljudi godišnje plaće, servirana u šaša koja su bila ručno rađena od strane japanske majstora. Ana je pripremila kavu s pažnjom koja je potpuno iznenadila Marka. Ovo nije bilo običan sipanje vruće vode preko instant praha i guranje šalja across table. Počela je s malim ritualom koji je bio beautiful za gledanje. Prvo je zagrijala šalju vrućom vodom, zatim je ispustila vodu, zatim je pažljivo izmjerila količinu instant praha, dodala je malo cimeta iz male staklene čašice koju je držala u posebnom kompartmentu kolicima, malo šećera brown boje koji je mirisao kao da je bio stvarni cane sugar umjesto bijeli processed šećer iz dukana. Miješala je malim srebrnim kašikom exactly 30 sekundi. Računala je u glavi dok je miješala. Circular motion, koji je bio hipnotik za gledanje. Zatim je dodala još malo vruće vode. Ponovno miješala i konačno servira kavu u maloj bijeloj keramičkoj šaljaji s malim domaćim kolačićem pokraj na maloj keramičkoj tanjur koji je bio dekoriralo s malim crvenim cvjetovima. 20 kuna, rekla je, a glas joj je bio mekan i pun pažnje koja je seemed genuine. Marko je pružio novac, običnu 20 koju je uspio pronaći u novčaniku, koji inače nikad nije sadržavao ništa manje od 500 kunskih novčanica, jer je većinu purchasing radio karticama ili je imao asistente koji su handling cash transactions, a njihove ruke su se tom trenutku dodirnule. Džodir je trajao only sekund, ali je ostavio trag kao da ga je netko markirao vrućim željezom. Njezina koža je bila topla i mekana, completely different od manicure ruka žena iz njegovog svijeta, koje su spending stotine eura mjesečno na treatments, koja su činila njihove ruke beautiful, ali somehow artificial. Anine ruke su bile real, ruke žene koja radi, koja kuha, koja živi stvarni život umjesto life spent u spa treatments. Osjetio je nešto što nije osjetio godinama. Pravu, neočekivanu povezanost s drugim čovjekom. Ne connection business, ne strategičnu alliance, ne networking koja bi mu mogla koristiti professionally, već simple ljudsku connection koja se događa kad dvije osobe recognize nešto u jedne u drugih, što je real i worth knowing. Putujete puno ovom rutom? Pitao je, pokušavajući produljiti razgovor koji se već činilo previše kratkim. Htio je čuti više njen glas, htio je saznati više o ženi koja je mogla napraviti običnu instant kavu taste kao luxury experience. Svaki dan već 3 godine, odgovorila je Ana, nastavljajući spremati stvari u kolica, ali ne žureći se odići. Vidjela je da je želio razgovarati i izgleda da je i ona htjela. Zagreb Split i nazad, Zagreb Rijeka i nazad, ponekad Zagreb Osijek kad trebaju extra coverage. Ova ruta mi je najdraža jer prolazi pokraj najljepših krajeva Hrvatske. Svaki put kad vidim landscape izmjenu, čini mi se kao mini odmor from work. A vi? Prvi put vas vidim, a ja poznajem sve redovite putnike, biznis ljudi koji putuju jednom mjesečno, estudijerende koji se vozaju kući vikendom, obitelje koji putuju na SEA za godišnji odmor. Novi sam u ovom poslu, lagao je Marko, što tehnički nije bila potpuna laž. Bio je novi u ovom svijetu ordinary ljudi, u ovom svijetu javnog prijevoza, malih kava i iskrenih razgovora s strangers koji ne žele ništa od njega osim friendly conversation. Probavam nešto drugačije od onog što sam radio prije. Ana je naklonila glavu i promatrala ga s ljubopitno, koja je bila without agenda. U biznis svijetu, kad netko pita personal questions, uvijek imaju reason. Žele information koja im može koristiti. Žele establishiti relationship koja im može donijeti profit. Žele nešto. Ana je pitala because je bila genuinely interested u njegova priču. Interesantno. Većina ljudi se ne odlučuje na velike promjene tek tako, especially not kad izgleda kao da ste navikli na, well, good life. Ne želim biti rude, ali vaše clothes možda su ordinary, ali način kako ih nosite nije.
I vaše hands, to nisu ruke čovjeka koji radi manual labor. Plus, način kako sedi i govorite way, kako gledate around, govori mi da ste navikni na being you control. Obično ima neku značajnu priču iza kada successful čovjek odluči promijeniti svoj život completely. Marko je shvatio da je Ana bila far more perceptive nego što je prvo mislio. U business world bio je naviknut na ljudi koji su se trudili ugoditi mu, koji su izbjegavali asking difficult questions, koji su accepted njegov official priču bez questioning. Ana je bila completely different, gledala ga je directly u oči, postavljala je real questions, analizira je not just što je rekao, već how je rekao i što nije rekao. Možda je jednostavno došlo vrijeme za promjenu, rekao je diplomatski, hoping da će answer satisfy njen curiosity bez revealing anything specific. Sometimes čovjek shvati da život koji je živio nije bil real. Možda sam želio vidjeti kako žive ostali ljudi. Ana je kimnula thoughtfully. I understand to feeling. Prošla sam kroz nešto similar prije nekoliko godina. Njene oči su dobile distant look, kao da se spominja na nešto što je bilo painful, ali eventually liberating. Stvarno? Marko je bio genuinely zainteresiran. In njegov world ljudi rarely share personal priče unless je bil strategic reason za to. Ana je kimnula i krenula dalje kroz vagon, ali Marko je primijetio kako se osvrće prema njemu. I on se nije mogao prestati okretati u njezinom smjeru, watching kako razgovara s drugim putnicima, kako smijala starijoj ženi koja je nešto pitala o stanicama, gdje može kupiti najbolje domaće proizvode, kako je pomogla mladoj majci s 2 male djece da otvori bocicu za bebe i organizovać diaper bag koji je bio chaotic, kako je šala s grupom studenti koji su očito putovali na neki educational izlet i bili su excited i loud i full od youthful energy. Svaki njezin gest bio je prirodan, svaki osmijeh iskren. U milijunaškom svijetu u kojem je Marko živio, svaki pokez, svaka riječ, svaki osmijeh imala je svrhu. Osigurati ugovor koji to može donijeti millions, impresionirati poslovnog partnera koji može otvori nova vrata, postići neki specific cilj koji se može izmjeriti u termini profit ili power ili influence. Ana je bila nešto very rare, completely authentic osoba koja je interacted s ljudima jer je simply enjoyed being around ljudi, jer je found joy u malim human connection koju se događaju svaki day. Dok je vlak klizio kroz hrvatsku countryside, Marko je shvatio da se njegova misija počinje komplicirati na način koji nije mogao predvidjeti. Trebao je pronaći izdajicu u svojoj kompaniji, ali umjesto toga pronašao je nešto što nije očekival, možda i nešto što je tražio ceo život, a da to nije ni znao. Možda je bil tražio ne samo business success i financial security, već i neku real human connection koji nije bio based na his wealth ili power ili influence. Ana je vratila kroz vagon točno sat vremena kasnije, kada su prolazili pored Karlovca. Grad se protezao pokraj reke Korane kao živi muzej hrvatske historije, s starom tvrđava koja tu se uzdizala nad bijelim kućama kao Stone Guardian, s mostovima koji su povezivali 2 strane grada kao simboli unity, s crkveni turnjom koji je probio jesensku nebu kao finger pointed toward heaven. Ovaj put je Ana zaustravila pokraj Marka bez da he išta kaže, като da je neške nevidna sila vlukala ju prema njemu, kao da je felt same mysterious connection što je on osjetio. Kako vam je kafa? Pitala je s usmijehom koji je otkrivao da stvarno brine o odgovoru, da nije to bio sam polite question koje se pita iz professional obligation. Njena celokupna postatela govorila je da je zainteresovana u njegovo mišljenje. Najbolja koju sam popio u godinama, rekao je Marku i bio je šokiran shvatiti da nije lagao. Možda je bilo u načinu kako Ju je pripremila se s takvom pažnjom i ponosom.
U svom radu, možda u simplicity trenutka kada ništa nije bilo complicated ili political ili strategic, možda u činjenici da je prvi put godinama popio kafu kođu nije kostala 20 eura i koja nije bila služena od strane profesionalnog barista u Grand Hotelu, ale ukus je bio savršen, topao, aromatičan, utešan kao hag od nekog koga volite. Bio je milijunaš u prerušenju i zaljubio se u djevojku koja je prodavala kavu u vlaku Čast 2. Kontinuacija priče maksimalno proširena bez kraja. Ana je zastala kao da je netko udario strujom od 30.000 volti. Njena bijela keramička šalica kave se lagano tresla u njezinim rukama kao list na jesenskom vjetru, a boja joj je polako nestajala s lica kao da gleda duha koji se materializirao pred njom u ovom malom, intimnom kafeu koji je mirisao na fresh pecivo i jutarnju nadu koju je upravo bila uništena jednom rečenicom. Kroz nekoliko sekundi tišine, koja je bila glasnija od svih zvukova zagrebačkog jutra, tramvaja koji prolaze Ilicom s njihovim karakterističnim zvukom metala na metalu, ljudi koji žure na posao s kafom u rukama i zabrinutim izrazom na licima, zvona crkve Svetog Marka koji otkucavaju 7. sat kao da objavljuje novu eru u njihovom odnosu. Ana je promatrala Marka kao da ga vidi prvi put u životu, kao da sve što je mislila da zna o njemu je bila fantazija koju je sama stvorila. Kovačević Industries, ponovila je polako, kao da te riječi imaju čudan, gotovo metalik okus u ustima. Njen glas je bio šapat, barely audible, iznad background zvukova kafea, gdje je radio espresso aparat i gdje su ostali gosti spouke u niskim tonovima o svojim jutarnjim planovima. Ti si vlasnik Kovačević Industries. Marko je kimno, osjećajući kako mu se srce lomi na milijun malih komada kao staklo koje ispadenu na betonski pod, dok gleda kako se realnost nastanjuje u njenom pogledu kao dark oblak koji pokriva sunčani dan i mijenja cijeli landscape emotions koje su se building između njih proteklih dana. Ti si jedan od najbogatijih ljudi u Hrvatskoj, rekla je Ana, a njen glas je bio prazan, distant, kao da govori iz some druge dimenzije gdje se normalni zakoni ljudskog interakcija više ne primjenjuju. Ti imaš toliko novca da možeš kupiti sve što želiš, možeš kupiti ceo grad ako hoćeš i zadnjih 5 dana si mi lagao. Zadnjih 5 dana si se pretvarao da si običan čovek koji traži posao, koji ima problem kao bilo ko drugi. Ana je ustala iz stolice tako brzo da je šaljica zveknula protiv mramorni ploči s takvim force da je kofi pokrpljao preko table kao male brown kaplji koje su izgledale kao tears na beloj površini. Koliko novca imaš, Marko? Koliko milijardi? Koliko je tvoja kuća vredna? Koliko tvoj automobil košta? Koliko plaćaš za dan ono što ja zaradim u cela godina? Ana, molim te, sjedi, rekao je Marko, pokušavajući zadržati mir u glasu uprkos tome što je osjećao da se njegovo srce raspada kao ancient monument, koji je izložen eroziji vremena. Mogu ti objasniti, mogu ti reći zašto. Koliko, ponovila je Ana, a njen glas je sada bio oštar kao nož koji se koristi za cutting kroz laži i pretvaranja. Želim znati s koliko novca si se igrao kad si odlučio da ćeš se pretvarati da si običan čovek. Želim znati kakva je to bila igra za tebe, glumiti da si neko kao ja, neko ko brođi svaki kunu, neko ko planira mesec dana unapred da bi mogao priuštiti sebi dinar u restoranu koji nije fast food. Marko je ustao i pokušao približiti joj se, ali Ana je otišla korak unazad kao da je on bio opasna životinja koja može je povrediti. 3 milijarde kuna, rekao je tiho, a te cifre su pale u prostor između njih kao stones, koje padaju u duboki bunar i eho unazad s zvukom koji je chill i final. Možda 4 milijarde, zavisno u tržišnim vrednostima, u bilo koje vreme. Ana se nasmijala, ali smeh joj je bio gorčas kao jesenji vetar koji nosi miris det listova i kraj ljeta.
Био je to смех који je звучао као нешто што се breaking, као old window који се пучи под pressure. 3 милијарде, 3000 милиуна. И ти си се возио влаком који кошта 120 куна да... Шта? Да се забавljаш као турист у властитој земји? Да видиш како живе сиромашни људи као нека врста социолошког експеримента? Не, рекао je Марко брзо, а desperation у неговом гласу je bila толико реал, да je čak i Ana u njenoj rage primijetila change u njegovom tonu. Nije, Ana, to nije bilo tako. A kako je bilo? Prekinula ga je Ana. A njene oči su sada plamtele ljutnjom koju nikad prije nije videla kod nje. Ljutnjom koja je bila mješavina betrayal, embarrassment i nešto što je bilo daleko gore od prostog anger. Objasni mi kako човек који има 3 милијарде куна одлучuje се возити влаком с људима који зараđuju 3000 куна месечно и сматрaju себе сречни ако певен купити нове ципеле jednom годишње. Objasni mi zašto si mi lagao u tome kusi, o tome šta radiš, o tome odakle dolazиш. Ana je pauzirala i pogledala ga s bolom koji je bio gori od ljutnje. Bolje koji je bili kao physical injury, koja je pogodila njenu srce kao malet. Objasni mi je li bilo zabavno gledati kako se ja zaljubljujem u laž. Je li bilo interesting posmatrati kako se siromašna devojčica, који prodaje kafeji za život, zaljubljuje u fantasy man, који ne postoji. Te zadnje reči pogodile su Marka kao fizički udarac, који je uzeo hol vazduh iz njegovih pluća. Ana, molim te. I još nešto, nastavila je Ana, ignorisanđujući njegovu molbu kao da nije čula ili nije želela čuti bilo što on ima za reći. Ti si rekao da neko prodaje tajne tvoje kompanije. Ti si rekao da misliš da ta osoba radi za Hrvatsku željeznicu. Ti si... Ana se pauzirala kada je shvatila punu sliku kao detektiv, који konačno vidi kako se svi puzzle-ovi komadi slažu u horrifying whole. Ti si sumnjao na mene. Ti si mislio da sam možda ja također kraде tvoje dragocene poslovne tajne. U početku da, priznao je Marko, znajući da više laži neće ništa rešiti i da je honest, ma koliko bolna, jedini put napred. Ali kada sam te upoznao, u početku, ponovila je Ana s neverikom kođa je border na nešto kao horor. Ti si došao na vlak s planom da me špioniraš. Ti si se približio meni, ne jer si me našao interesantnom, ne jer si želeo upoznati me kao osobu, već jer si hteo proveriti da li sam kriminalka kođa krade od tvoje kompanije kođa je vredna više novca nego što kan čak zamisliti. Ana je pokačila glavu i gledala ga s pogledom koji je bio mešavina razočaranđa, koja je tako duboka da je bila kao ocean. Bola koji je bio kao kronična bolest koja nikad neće proći i nešto što je bilo još gore, stida što je bila tako naivna da veruje da človek, kao što je, on može iskreno zainteresovan za ženu, kao što je ona. Znači li to da je sve što se dogodilo između nas bilo performance? Sve te priče o autentičnosti, o tome kako tražiš stvarni život, kako si se tired od povrhnog sveta u kojem živiš, je li to bilo samo deo tvoje detective work? Je li to bio tvoj način da me privoliš da govorim o mojim kolegama i o tome što znam o ljudima koji rade za železnicu? Ne, rekao je Marko tvrdo, približavajući joj se uprkos tome što je Ana ponovo utišla korak unazad kao da je on bio sorse neke infekcije koja može zarazi njen život sa više laži i pain. Ne, Ana, to što se dogodilo između nas, to je bilo jedino što je bilo stvarno u mom život zadnjih godina. To je bilo jedino što me je učinilo da se osetim kao human being umjesto kao prostu business machine. Kako mogu veriti ikom što kažeš, pitala je Ana, a njen glas se slomio na begin kao što se lome old buildings tokom zemljotresa. Kako mogu verovati čoveku koji je 5 dana lagao u svom imenu, svom poslu, svom životu, svojoj reality? Kako mogu? Ana se pauzirala i obrisala suzu kođa joj je pala niz obraz kao mala reka koja nosi sve njene hopes. Ana se pauzirala i obrisala suze koje su počele padati niz njene obraze kao kiša koja pada nakon dlugog suvog leta. Znaš što je najgore?
Најгоре е што сам јуче рекла тим људима кои су хтели да их шпионирам да се губе, јер сам мислила да штитим некога кој е био искрен со мном. Најгоре е што сам одбила новац, кој ми е требао, новац кој би помогао мојој породици, новац кој би решил сам од мојих financial problem, јер сам мислила да радим праву ствар, јер сам мислила да заштишчавам некога кој е коме. Коте што, Ана? Питал е Марко тихо као да е молил за милост. Коме поштуе, рекла е Ана кроз сузе кои су се да падале безконтролно као waterfall. Да, заљубила сам се у тебе, у особу за коју сам мислила да си. У човека који е покушавао проначи смисъл у свом животу, који е хтео бити аутентичен, који е разумео што значи бити обичан човек, који has to work за свако што има. Заљубила сам се у некога ко не постои, у фентази која е била тако good да сам заборавила да проверим дали е реал. Ана ја обрисала очи рукавом своје железнички униформе, која е сада изгледала као костюм, која ја ја подсечала на разлику измеѓу ниховог статуса и погледала на сад кој ја носила. Едоставан метални сад кој ја наследила од своје бабе, не неки дизајнерски пис кој кошта као автомобил. Морам ичи на посао. Имам влак у 8 сати, а веќе касним. Људи депент на мене да будем таму, да им послужим кафе и да им помогнем током ниховог путувања. Ана, молим те, не одлази овако, рекао е Марко, а негов глас е био thick emotion, која не е била artificial или calculated, веќе која е долазила из плейс у неговом срцу, кој не е знао да постои. Дај ми прилику да објасним зашто што? Ана се окренула према njemu с поглед који е био пуст као зимска полја која се простиру до хоризонта без ицаквих сајн с живота. Зашто си ме лагал? Веќе знам зашто. Јер си милијунаш који е мислио да е забавно играти се с обичним људима. Джер си хтео видети како живе сиромашни људи, као неку врсту sociological experiment или cultural tourism у властитој земји. То nije било тако, рекао е Марко, а desperation у неговом гласу е била тако natural да е чак и Ана у njeној pain приметила sincerity која е била unmistakable. А како е било? Питала е Ана, прекрстивши руке преку груди као да се штити од холоде која nije била physical. Джер из мој перспектив изгледа тако да си одлучил да играш игру, да видиш дали можеш конвинси обичну девојку да се заљуби у тебе без да знаш ко си стварно. Да видиш дали твој шарм радж чак и када немаш свете external signs богатства које нормали користиш да импресиунџе људе. Марко ја узеу дубок дах кој е бил као што се удише пред дайвинг у ледено води. Било е тако да сам задних 15 година живео у тауер од слонуваче, окружен људима кои ми говоре само оно што мисле да желим чути. Било е тако да сам заборавио, што значи имати реал разговор с неким кој не жели ништо од мене осим може conversation. Било е тако да када сам те упознао први пут у годинама усетио повезаност с другим човеком која nije била based на mutual benefit или strategic alliance. Ана е слушала, али njен израз nije се променио, као статуе која е резана из камена кој не може бити moved од емоција или апила. Ана, када сам ушао тај влак био сам пословни човек на мисија која е била strictly professional. Наставио е Марко, покушавајучи најти речи кои could convey truth, која е била компликувана и painful. Али када сам упознао тебе, први пут у животу хтео сам бити неко други. Хтео сам бити човек кој заслужуе твоју пажњу, твој осмех, твоју можу љубав, рекла е Ана горко, као што се каже речи коđe су биле поизен у njenim устима. Проблем же, Марко, што nije било тебе таму да добиеш моđу љубав. Био е само још джедан лажљивац у одечи која е дизајнд да изгледа ordinary, али која е стварно expensive, претварајучи се да е неко други, зато што е мислио да ќе то бити интересантен челендж, или джер му je било досадно у својој Ivory Tower. Ана ја кренула према излазу кафеа.
Njin steps were deliberate, ai final kao маршруа која е heading mon battle, која е веќе lost. Али се окренула навратима, силуета против џутарње светлости, која е улазила кроз глас. Изгледајучи као ангел, Котори is been betrayed. И за твоју информацију, начи чеш свог издајицу, жер ја чу ти помочи. Не зато што те волим, не волим те, жер не знам коси за праву, веќе зато што не желим да невини људи губе послове због нечие похлепе. Не желим да моји коледж буду брендед као suspects, зато што неко други ради нешто што je wrong. Када je Ана изашла, остављајучи само сент нjenог перфјума кој е мирисао као spring flower, ај memories која су веќе почели фейд. Марко je устал седечи у малом кафеу кој е сада изгледао као тумб, ај гледао кроз прозор како се губи у џутарњој гужви за греба као џош една anonymous фигура меѓу хилјадама људи, кој се хъри кроз град without знати да е човек, кој седи у томе кафеу управо lost, жедино што е икад сматрал valuable. Осеќао се празно на начин кој новац никад нече мочи попунити, као empty building кој студжи unvaluable land али у којој неко може живети, джеджер харт од structure je bio destroyed. Сад времена каснije, Марко е био у свом уреду на 42 кату, али први пут у 15 година ние могал се фокусирати на посао, кој е обично био njegova refuge и njegova definition као човек. Виктор е ушао с досижима и извештажима који су изгледали urgent а important, али Марко е слушал само половина пажње, као радио кој nije properly tuned. Идентифицирали смо 5 потенцијалних suspects, рекао е Виктор, постављајучи фотографија на стол, кој е био направлен од едног комада черног мрамора, кој е костао као мала куча. Сви раде за хрватску железницу, сви имају приступ различитим sections железничке мреже, где могу чути разговоре important пословних људи. Виктор се паузирал када е приметио да Марко не гледа на фотографија веќе старе кроз прозор према граду, кој се протезал испод као Ocean Lights. Марко, слушаш ли ме? Е ли Ана Јурич меѓу њима? Питал е Марко тихо, као да е afraid одговора. Виктор je погледал кроз папире, shuffling кроз досие кои су били organized alphabetically. Ана Јурич, да, овде е. Радикал продавач у вагон ресторанима, има clean record without икаквих criminal charges, али... Виктор се паузирал када е видео експрешен на Марковом лицу. Марко, е ли то жена коју си упознал на влаку? Да, рекао е Марко, не скидајучи поглед с прозора где е могал видети влакове кои су се кретали као тајни тој су дистанс. Марко, морам ти речи да е она една од главних suspects, рекао е Виктор пажливо, као срџан кој е требал deliver bad news. Има приступ великом броју пословних људи кои путују влаком редовно, може чути нџихове разговори када им служи кафу, може да чак и фотографирати документе ако их остав на столовима, while они спавају или иду у туалет. Nije она, рекао же Марко тврдо, као што се каже mathematical fact, кој не може бити disputed. Како можеш бити сигурен? Питал е Виктор, као детектив кој е skeptical у claims без документа. Марко се окренуо према Виктору, ај Виктор е видео пейн у Марковим очима која е била като што види када се гледа на човека кој е lost нешто irreplaceable. Жер е јуче одбила новац да шпионира путнике. Жер има интегритет кој се не може купити ни за какав амаунт новца. Жер е... Марко се паузирал, као да е require physical effort да каже оно што е требао речи. Джер сам е повредил доволно да знам каква е особа када е под прешер и када е хърт. Виктор е кимнуо, разумно као што се ради када се респект с другог човека пейн. Окей, ако не е она, онда имамо 4 остала candidates кои требају бити investigated. Марко е погледал на фотографија кои су биле spread across негов стол као playing cards у игри која е too serious за gambling. Една старiji човек кој е изгледал као да е радио за железницу хол живот, една жена средних година с очима кој су изгледале tired од превише радног времена и два младича кои су изгледали као да су тек завршили факултет
и кои су вероvatno имали student loans, кои су требали платити и мало искуства у реал света пословних етикс. Почнимо с нима, рекао е Марко, покушавајучи вратити себе у professional mode, кој е био негова comfort zone, kad your emotions bio too painful to handle. Ali 3 dana kasnije, nakon detaljnih proverenja koje su uključivali everything od financial records do phone logs do interviewing njihovih colleagues i čak njihove porodice, nijedan od 4 suspects nije bio pravi izdajica. Computer logs su pokazali da su pristupali company servers, jer je to bio dio njihovog legitimate posla, no nije bilo dokaza da su downloadovali confidential information ili da su predavali anything outside railroad company. Private istražitelji koje je Marko angažirao, eksperti koji su specialized u corporate espionage i koji su kostali kao small apartments mesečno, vratili su se s izveštажima koji su bili thick eye detailed, no koji haven't pronašli smoking gun, koji je Marko tražio. Marko je bio frustriran do point gde nije mogao spavati i emotivno iscrpljen do stepena gde je barely mogao funkcionirati kao efektiv lider njegove kompanije. Nije vidio Anu od onog jutra u kafeu kada Joy je priznao svoju true identity, a svaki put kada je razmišljao o njoj, što je bilo 100 puta dnevno između business meetings, i phone calls, i financial decisions koja su required njegovu attention, osjećao je fizičku bol u grudima kao da je nešto sharp postavljeno između njegovih rebara. 4. dana nakon tog jutra koje je promenilo sve što je mislio da zna o ljubavi i honestness, I trust, Viktor je ušao u kancelariju s novom informacijom koja je bila written across njegovom licu kao headline na newspaper. Marko, našli smo nešto, rekao je Viktor, s excitement u glasu который je bio mešavina relief i anger. Tracker koji smo instalirali na company server pokazuje da neko još uvek pristupa confidential files, ali to nije neko od železničkih radnika. Ko je? Pitao je Marko, uspravljajući se u svojoj chair kao animal kođa čuje sounds opasnosti. Neko ko ima legitimate access, neko od unutar naše kompanije, rekao je Viktor grimly, kao što se dostavlja news koje će change everything. Marko, izdajica je u našoj zgradi. Izdajica je neko kom ti veruješ, neko ko ima access on confidential information, jer mu ti lično dao taj access. Marko je osjetio kako mu se želudac steže kao when se receives terrible news, upovoljan član porodice. Ko? Viktor je pogledao na svoj tablet koji je contained digital evidence koja je revoluvala sve što su mislili da znaju o ovom case. Computer logs pokazuju da je access bio iz ureda na 38. spratu Aleksandar Milovnić. Aleksandar Milanović, Markov finansni direktor, čovek koji je radio za kompaniju 8 godina i koji je bio promoted multiple puta jer je bio jedan od most reliable i competent employees. Čovek kojem je Marko poverio s najvažnijim financial informacijom koja je mogla make ili break entire company. Čovek koji je znao sve o Project Mediterranean i svi ostali sensitive planning koje je Marko hooked bile safe s ovim trusted colleague. Aleksandar? Marko je jedva mogao poveriti što je čuo, kao kada se saopštava da je blizak prijatelj izvršio neverovatan betrayal. Zašto bi on? On ima dobru platu, ima secure posao, ima sve što može poželjeti professional. Proverili smo njegove personal finances, rekao je Viktor kao forensic accountant, koji je assembled puzzle pieces, koji reveal hidden truth. Ima major gambling debt, koji je bio hiding. Više od 5 miliona kuna koji duguje various casinos i private lenders, koji aren't known za njihovu patience kada dođe do repayment. I nedavno je kupio novu kuću u Pančevu, nov Mercedes, poslao svoju devojku u private school u Švajcarskoj. Sve plaćeno gotovinom koja far exceeds njegova official salary. Marko je osjetio mešavinu ljutnje koja je bila kao vulkanu i razočaranja koja je bila kao discovering da onaj koga si smatrao bratom je uradio nešto unforgivable.
Сав тај време Док е сумњао on innocent railway workers, кои су само покушавали ерн честив живот. Док е лагао. Ани која е била most honest person коју ја упознao у годинама. Док е разбио едину реал везу коју ја имao у годинама. Право издаица е био човек којем е највише верувao. Човек ху е седео у митингс, where најважнije одлуке биле донеседене. Човек који е имao access to everything што е важно за Future Kovačević Industries. Где е сада? Питао дже Марко, устајучи из столице као дженерал који се припрема за финалну битку. У свом уреду на 38-ом спрату, reviewing financial reports као да ништа nije unusual, рекао е Виктор. Не зна да знаму, still акта као completely normal employee, који е doing njegov standard job. Марко ја устао из столице со determination, која е била cold као зимски ветар, који дуне кроз mountains, и која е носила сву негову љутњу која се building током years, када е мислио да може trust људе ху указали не deserved that trust. Идемо разговарати с Джим now. Susret с Александром je bio краток, devastating kao car accident, који се догони у секундама, но које has consequences која last године. Свочен с digital evidence која е била undeniable, Александар je признao све као човек који е знao да е game over. Продавао je информације конкурентској компанији веќе 6 месеци. Починио као small time theft, која je trebala solve his immediate financial problems. Escalating to full-scale corporate espionage, kada je video koliko mnogo novca on može earned za bigger informacije. Počeo sam sa malim informacijama da platim gambling debts koji su se accumulating faster nego što sam mogao handle, rekao je Aleksandar kao čovek koji confesses na deathbed. Ali kada su mi ponudili više novca za bigger informacije, potpuni business plans, financial projections, strategic partnerships, nisam mogao odbiti. Treban mi je bio novak not just za gambling debts, već za daughter's education, za house payments, za lifestyle koji sam obećao svojoj porodici. Marko, žao mi je, rekao je Aleksandar dok su ga security guards vodili cross office, koji je bio ego second home za 8 godina, passing colleagues koji su gledali sa shock I disbelief. Nikad nisam mislio da će ići ovako daleko, nikad nisam mislio da će cause ovaj amount damage for company i za ljude koji rade here. Kada je Aleksandar gone, escorted by security as though he pakovan criminal, который je ugrožavao safety entire building, Marko je stajao u svojoj kancelariji, koja je sada činila kao museum piece, beautiful no empty ad real meaning. I osjećao se emotivno drained kao marathon runner, koji je reached finish line, no nije sure zašto je running u first place. Misterija je bila rešena, company je bila safe od further damage. Legal team je počeo proces, koji će ensure da Aleksandar bude prosecuted to full extent zakona. I with the competing company koja je bought stolen informaciju, bude sued za damage, koja je measurable u millions kuna. Ali jedina stvar koju je stvarno želeo, forgiveness, a ne, izgledala je dalje away nego ikad. Viktor je ušao u kancelariju s expression koji je bio careful, kao diplomat jaki je carrying sensitive message. Marko, treba da znaš, Ana Jurić je pozvala reception, pitala je da te vidi. Markovo srce je počelo beat faster kao engine koje se akceleruje. Kada? Sada. Čeka u reception area on ground floor. Marko je izašao iz lifta koji se spuštao kao slow motion movie. Kroz 42 sprata njegove building u reception zonu, koja je bila dekorirana sa najskupljim umetničkim delima, koja je mogao kupiti paintings by Croatian master, koji su cost kao small houses. Sculpture koja je bin importovana from Italy, fresh flowers koja su bin flown u Dajnu from tropical locations, jer je želeo svoj building da predstavlja best of što moderna architecture, I unlimited budget mogli achieve. Ana je stajala pokraj velikog prozora koji se pružao prema Zagrebu, koji se prostirao kao living organism of streets i buildings I people, koji žive njihove live bez thinkingu drama, koja se igrala u ovom elegant building.
Noseći svoju železničku uniformu Kodža je izgledala somehow different u ovom kontekst, kao kostjum Kodža je highlighted razliku između njihovih worlds na način koji je bio uncomfortable i obvious. Kada ga je ugledala walking across marmory floor, Kodži je eko ljude, Kodži were important i rich, okrenula se prema njemu sa expression, Kodži je bio unreadable, kao ancient text, Kodža requires translation. Ana, rekao je, približavajući se pažljivo kao, što se approaches wild animal, Kodža might flee, ako movements nisu gentle i respectful. Čula sam da si pronašao svoju izdajnicu, rekla je. Njen glas carefully neutral kao weather report, Kodža gives facts bez emotional investment. Da, nije bio neko od želez, bio je milijunaš u prerušenju i zaljubio se u djevojku koja je prodavala kavu u vlaku Čast 3, finalni dio. U sljedećih 10 minuta Markov život se pretvorio u akcijski film koji nikad nije htio glumiti. Viktor je stigao s timom sigurnosnih stručnjaka koji su izgledali kao da rade za tajne službe, a ne za privatnu kompaniju. Ana je stajala pokraj velikog prozora i gledala kako se Zagreb pretvara iz mirnog grada u potencijal bojno polje njezine imaginacije. Moramo vas oboje izvući iz ove zgrade odmah, rekao je Viktor, čiji je glas bio stegnut od stresa koji nije pokušavao sakriti. Kompjutorski stručnjaci su analizirali digital footprint i pokazuje da je netko koristio Anin ID zadnja 3 sata za pristupanje ne samo confidential business information, već i osobnim podacima o vašem daily routine, vašim omiljenim mjestima, čak i podacima o Aninoj adresi i rasporedu rada. Ana je osjetila kako joj se krv hladi. Netko zna gdje živim, ne samo to. Nastavio je Viktor Grimli. Netko je rezervirao auto na vaše ime, Ana, iz rent-a-car agencije na drugim kraju grada. Auto koji je supposed biti picked up u 7 navečer danas, točno vrijeme kada finiš svoj shift na vlaku. Marko je osjetio kako mu se želudac steže od straha koji nije bio za sebe, već za ženu pokraj sebe koja je bila dragged into ovu situaciju samo zato što je imala nesreću zaljubiti se u njega. To znači da netko planira ili otmicu ili gore, rekao je Viktor directly. I sudeći od complexity ove operacije i od resources koje koriste, ovo nije work amateru. Ovo je professional operation kojoj je cilj destabiliziranje vaše kompanije kroz personal attack na vas ili people koje najviše čuvate. Ana je pogledala Marka sa široko otvorenim očima. Zašto bi netko htio? Jer je, prekinuo ju je Marko, shvaćajući punu sliku koja se stvarala kao dark puzzle, čiji pieces konačno padaju na plajce, Project Mediterranean vrijedan više nego što sam i ja realizirao. Ne samo zato što će donijeti profit mojoj kompaniji, već zato što će transformirati cijelu Croatian tourism industry. Ako se projekt bude successful, moći će change economic landscape cijele regije. Viktor je kimnuo. I postoje ljudi, other developers, international corporations, čak i some government officials, koji ne žele da se to dogodi, jer će their own projects postati obsolete ili unprofitable. Ana je slušala ovu konverzaciju kao da gleda filmovi koji se događa nekoj drugoj osobi. Prije tjedan dana njena najveća briga je bila jesam li zaradila dovoljno tips za platiti račune. Sada se nalazi u centru International Conspiracy koja može affect future entire zemlje. Što trebamo raditi? Pitala je, a njen glas je pokazivao bravery koja je iznenadila čak i nju samu. Prvi korak je dovesti vas na sigurno mjesto, rekao je Viktor. Imam safe house u Samoboru, kuću koju kompanija koristi za important guests koji trebaju privacy, completely secure, 24-hour protection, sve što trebate dok ne riješimo ovu situaciju. Ne, rekao je Marko čvrsto, ne bežimo i ne skrivamo se. To će toliko pokazati da smo afraid i da they imaju power nad nama. Ana je pogledala u njega kao što se gleda na čoveka koji je either very brave ili very foolish.
Марко, ако су они dangerous, Джесу, Марко е рекао, узимајучи njene руке у своје као, што се дае реашуранс која е потребна више njemu нихњој. Али ја нисам изградио ову компанију бежањем од проблема и нечу почети сада, особито кад мин с рискирање твој сейфти. Виктор je pogledao između njih dvoje kao što se pogled na roditelje koji se prepiru o tome kako zaštititi dete od danger koja nije njihova krivica. Marko, ovo nije ordinary business competition. Ovo su ljudi koji su willing da koriste violence. Onda moramo biti pametniji od njih, rekao je Marko. Moramo ih prevar pre nego što nas oni prevare. Kako? Pitao je Viktor. Марко je pogledao kroz prozor prema gradu, koji je izgledao kao živi organizam Pan People, koji žive svoje živote. Unaware da se u ovom buildingu odigravaju eventi koji mogu promeniti njihove future. Dajemo im ono što žele. Dajemo im illusion da imaju control. Ne razumem, rekla je Ana, da očekuju da ćemo se ponašati predvidljivo, da ću ja pokušati zaštititi tebe stavljanjem tebe u safe house. Ili da ćemo oboje bežati iz zemlje dok situacija se ne resolve. Instead, radimo nešto što ne očekuju. Marko se okrenuo prema Viktoru. Organizuj press conference za sutra u podne. Objavi da ću public announce sve details u Project Mediterranean. Complete business plan, financial backing, timeline, sve. To je ludo, rekao je Viktor, da ti će dati competitors sve što trebaju da blok tvoj projekt. Ne ako projekt nije ono što oni misle da je, rekao je Marko s osmijehom, koji je bio first sign optimizam koji je pokazao u danima. Viktor, hoćeš li mi vekovati ako kažem da Project Mediterranean nije ono što je written u fajlovima koje je Aleksandar prodao? Viktor je pogledao u njega s confusion. Šta misliš? Mislim da sam naučio lekciju od uverenju people before carefully vetting njih. Mislim da sam počeo davanje false information direction certain employees više nego mesec dana before Aleksandar je uhvaćen jer sam sumnjao da neko krade informacije. Ana je pogledala u Marka kao što vida njega u completely new light. Ti si namerno lagao svojoj sopstvenoj kampanji? Lagao je previše strong reč. Dao sam different versions plana različitim ljudima da vidim koja verzija će lik, objasnio je Marko. Aleksandar je imao pristup false verziji koja je designed da zavodi konkurente u wrong direction. Viktor se nasmeže u prvi put u danima. Tako da, ako oni planiraju sabotažu based na information koju je Aleksandar prodao, oni će sabotirati wrong project dok mi implement real plan, koji oni don't znaju ništa o, završio je Marko. Ana je stajala i listening to ovom konverzacijom koja je revealed Marka kao još more kompleks i strategic čoveka him što je mislila. Ali šta sa mnom? Ako su dej opasni i ako mene koriste kao leverage protiv tebe, tu dolazi drugi deo plana, rekao je Marko. Dej očekuju da ću pokušati hajt tebe. Instead, ti će postati most visible osoba u Zagrebu. Kako? Pitala Ana kao da se boži odgovora. They planning da tebe koriste protiv mene jer misle da si tajna koju želim zaštititi. Instead, ti će postati public face Project Mediterranean. Partner, ne žrtva. Ana je osjetila kako joj se srce ubrzava, no ne od straha, već od excitement koja je bila unexpected. Šta to znači? Znači da ćeš sutra na press conference biti predstavljena kao moja business partner u Project Mediterranean. Znači da ćeš imati security detail koja rival predsjednikova. Znači da ćemo prevariti naše enemies obratenjem tebe iz hidden weakness u public strength. Viktor je kimnuo slowly kao što se raščešljava complicated plan. To je stvarno moglo raditi. Ako Ana postanže public figura, teško će biti hurt nju bez privlačenja attention cele medija. Ale, dodao je Marko, pogledajući Ana direktno u oči, ovo znači da će tvoj život change completely. Znači da više nećeš biti anonymous železnička radnika koja može živeti tiho. Znači da će tvoje ime i lice biti u novinama, da ćeš postati target scrutiny i probably criticism od ljudi koji će misliti da ne zaslužuješ biti partner milijunaša.
Ана е стајала у тишини, која е трајала што се чинило као вековима, processing implications оног што Марко предлаже. Нjen живот je веќе био forever changed од тренутка када га ја упознала на влаку. But ово nije било просто промено. Ово je bila complete transformation od everything што je znala u sebi i svojoj future. I šta ako reknem ne, pitala je finally. Onda čemu raditi Viktorov plan? Safe house, skrivanje, čekanje da situacija se resolve sama po sebi, rekao je Marko honestly. Nešto mi kaže da će to raditi, ali to znači living u fear until whoever is za ovim odluči da prestane. Ana je pogledala kroz prozor prema gradu koji je poznavala ceo život kao home, sada videći ga kao place gdje se skriva potential danger, no takođe gdje može postati nešto što nikad nije zamislila za sebe. Ako prihvatim ovaj plan, rekla je slowly, šta exactly ja postajem? Kakva business partner? Šta ću raditi? Marko se nasmežao, ali osmeh je bio gentle i pun affection koja nije bila business oriented. Project Mediterranean nije samo u luxury resorts. To je o sustainable tourism, koja preserves Croatian kulturu i environment, dok donosi economic opportunities lokalnim communities. Potrebno mi je neko ko razume real Croatia, ne Zagreb poslovni svet ili international tourism, već real Croatia, koju vide ljudi koji rade na železnici, koji služe kafu putnicima, koji znaju priče malih gradova kroj koje vlakovi prolaze. Ana je usetila nešto što je bilo kao recognition, kao what Marko upisuje nije samo business opportunity, već chance da koristi njenu knowledge and experience za nešto što je moglo really matter. Plus, nastavio je Marko, trebam nekog kom mogu trust completely, nekog koji me volel pre nego što je znala da imam novac, nekog koji mi je rekao istinu čak i kad je bilo painful i embarrassing. Viktor je clearacio throat kao, što se reminds others da je still present u room. Izvinite što prekidam, ale vremena je limited. Press conference je scheduled za sutra u podne, što znači da imamo manje od 24 hours za prepare everything. Ana, rekao je Marko, moraš odlučiti sada. I whatever odlučiš, support ću u potpunosti. Ana je zatvorila oči i udahnula deeply, kao what se priprema za skok sa klif u okean čija je dubina neizvesna. Kada je otvorila oči, njen izraz je bio determined na način koji je Marko nikad prije nije video. Da, rekla je, rad ću to, no pod jednim condition. Което било, rekao je Marko odmah. If ovo ne radil, ako se plan razvali, ako nešto pođe wrong, ako se people hurt because of mene, obećaš mi da nećeš blame sebe, obećaj mi da će znati da je bio moj choice. Marko je uzeo njene ruke kao što se holds something precious, koja je fragile but strong enough da survive whatever comes next. Obećavam. No takođe obećavam da neću dozvoliti da ti ništaj se dogodi. Viktor je pogledao na svoj sat kao military commander koji planira operaciju koja must be perfectly timed. Ok, imamo mnogo posla. Ana, potrebat ćeš legal team da prepare kontrakt koja će make tebe official partner u projektu. Potrebat ćeš image consultant koji će prepare tebe za media attention. A potrebat ćeš security detail koja počinje. Sada, wait, rekla je Ana, realizujući što se dešava. Šta kažem svojoj porodici? Šta kažem people gde radim? Šta kažem svima koji će want znati kako železnička radnica postaje business partner milionaša overnight? Kažeš istinu, rekao je Marko. Kažeš da smo se upoznali, da smo se zaljubili i da sam realizovao da ti imaš perspektivu i znanje koje me treba za projekt koji će help Croatia. Kažeš da ljubav ponekad vodi ljude u unexpected direction. Ana se nasmežala na način koji je bio nervous, no takođe excited. To će biti interesno objašnjenje. U sledećih 6 sati Anas život se preobrazio na načine koje nikad nije mogla zamisliti.
Legal team je stvorio kontrakt која ја made equal partner u Mediterranean project sa salary, која je bila više nego što je earn previous 5 godina combined. Image consultant, elegantna žena u shin 50s, koja je radila s politicians i celebrities, pomogla joj je izabrati wardrobe, koja je bila sophisticated, no koja nije izgubila njenu natural authenticity. Security detail je tiho following new doc je otišla kući da objasniti svojoj majci zašto će njen portret biti na front page svih Croatian novina sutra. Ta konverzacija je bila complicated. Ana, ne razumem, rekla je njena majka, sedeći u njihovoj maloj kući, koja je bila modest, ale warm, s pictures porodice i memorabilija od dugog života. Ti kažeš da si se zaljubila u milijunaša, kođi si upoznala na vlaku dok si prodavala kafu. Da, mama. I sada ti postaješ njegova biznis partner u projektu kođi je vredan milijarde kuka. Da, mama. Njena majka je stajala u silence za long trenutak, studying Anas lice kao što se traži sajnca bolesti ili mental breakdown. Ana, ljubavlju, da li si sigurna da ovo nije some kind elaborate prevara? Da li si sigurna da ovaj čovek nije, kako se kaže, scam artist? Ana se nasmežala, što je bilo first spontaneous laughter koja je imala u danima. Mama, on je Marko Kovačević, možete Google njega. On zgrodu kođa je visoka kao half the city. A on zaistuval tebe? Ana je pausirala, realizujući da je to pitanje kođa je bila afraid da pita sebe. Mislim da je mama i znam da ga ja volim. Njena majka je uzela Anine ruke u svoje kođa, su bila roughened od years manual labor, no kođa su bila gentle kao što holdings baby. Onda mi je svejedno da li je milionaš ili pur kao što smo mi bili kada si bila mala. Ako te čini happy, a ako te treat s poštovanjem, support ga. Even i ako će značiti da će moj život never be the same. Detetu mođe, rekla je njena majka sa smile, kođa je nosio wisdom earned kroz good living, život se nikad ne ustaje the same, ne matter šta radimo. Možemo choose da promenimo ga toward something better, ili možemo dozvoliti da promeni nas toward something worse. Izgleda kao da si izabrala first option. Te noći Ana je ležala u hotel room, kođa je kosta više za jedan noć nego što je earn u mesec dana, staring na ceiling i wondering kako je njen život changed tako dramatically u tako kratko vreme. Security guards bili stand outside njene dveri. Tomorrow njeno lice će biti u every newspaper u Bulgarija. People kođi je nikad nije poznavala će judge nju na based što readu articles written od journalists kođi ju don't poznaju. Ali when se zatvorila uči, nije dumala u strahu or uncertainty. Dumala je na Marka, na način kako ju je pogledao kada je rekla da će prihvatiti njegov proposal. Na feeling connectiona koja je bila deeper than just superficial differences između njihovih backgrounds. And dumala je on fact da je za prvi put u život doing nešto koja je bila bigger than just survival, nešto koja could make real difference u života ljudi koja nikad neće meet, no whose futures might be affected od decisions koja će she help make. Ujutru je došlo previše brzo i previše polagano u isto vreme. Ana se probudila u rozkošnoj hotelskoj sobi, kođa je izgledala kao što je stepped into different dimenziju od one u kođoj je živela ceo život. Room service je doneo doručak kođa je bio more elegant nego što je ona jela u fancy restoranu. Stylists došlo je da priperenđu za najvažniji dan njenog života. Ali kada je došlo vreme da ude na press conference, osjećala se gotova, pripremljena, kao što je finally stepping u rol koja je bila oduvek intended za NJU, čak i ako nije znala to. Press conference je održana u velikoj dvorana Grand Hotel Esplanade, koja je bila puna novinara, camera crews i business figures koji su došli da vide što je Marko Kovačević planning da announce. Atmosfera je bila electric s anticipation. Kada je Marko ušao na podijum sana pokraj njega, fotografi su počeli taking pictures kao automatic machine gunfire.
Она je bila dressed elegantno, no appropriately u navy blue suit koja je sophisticated no koja nije gubila njen natural grace. Njena kosa je bila styled professionally, ali still izgledala kao ona, ne kao some artificial creation. Dobar dan, počeo je Marko, ego voice clear. I confident kao on speaks na microphone, koja je carried njegove reči u svaki corner room. Došao sam danas da announce nešto što će change future Croatian tourism i economic development. Marko je paused i pogledao Ana koja je bila standing pokraj njega, što je dalo njoj small nod encouragement. Project Mediterranean je naš plan za sustainable luxury tourism development duž Croatian obale koja će preserved environmental beauty dok stvara economic opportunities za lokalne communities. No danas objavljujem ne samo projekt, već i mođu novu business partner koja će help lead ovu inicijativu. Kamere su se fokusirale na Ana kao Marko je continued. Ana Jurić je been working na Croatian Railways za 3 godini. Ona poznaje real Croatia, ike Zagreb Business World, no malih gradova i lokalnih communities koji su heart naše zemlje. Ona understands što means da stvore sustainable development koja helps people bez destroying što makes Croatia beautiful. Ana just stepped forward na microphone, her heart beating kao drum non njen voice steady kada je počela govoriti. Mesecima sam služila kafu business people koji putuju kroz Hrvatsku. Slušala sam njihove planove za developments, koji often don't consider how the changes affect ljude koji žive u tim communities. Project Mediterranean je different. To je o working s local people, o preserving culture i environment, o creating opportunities koja benefit everyone, ne samo investors. Ana je paused i pogledala directly u kamere koja su broadcast njene reči širom zemlje. Znam da many people će wonder kako železnička worker postaje business partner overnight. Istina je da ljubav sometimes brings unlikely people together. Istina je that kada dva people share visions za something koja could make real difference, backgrounds postaju manje important than shared goals. Marko je taken Ana's hand kao, ona je continued. Obećavam da ću doneti same values u ovaj business partnership što sam donela u moj rad na železnici, čestnost, hard work, I respect za ljude koje služim. Project Mediterranean neće biti o making rich people richer. Biće o creating something što benefits svu Hrvatsku. Kada je Ana završila govor, room je bio u absolute silence za moment pre nego što je exploded u questions od novinara koji su shouting over jedne another da dobižu njenu attention. Miss Jurić, kada ste se upoznali s Mr. Kovačević? Šta je vaša qualification za taj position? Da li je ovo real business partnership ili romantic publicity stunt? Ana je handled every question's grace i intelligence koja je impressed čak i najcinični novinari. Ona je been prepared od image consultant, ali njeni odgovori su bili genuine, direct i full iskren emotions koja nije mogla fake. Posle press conference, Ana i Marko se našli u private office u hotelu gde su se mogli finally relax nakon emotional intensity proteklih sati. How do you feel? Pitao je Marko, studying Ana's lice za signs exhaustion ili regret. Scared, rekla je Ana honestly. Excited, overwhelmed, vse u isto vreme. Ona se paused i pogledala u njega s expression koja je bilo serious. Marko, sada kada je ovo public, sada kada je real, moraš znati nešto. Što? Ja nisam going to pretend da znam how to run multi-million business. Nisam going da pretend da imam experience high-level corporate decisions. I možda ću make mistakes koja će cost novac ili embarrass tebe. Marko se približio njoj until vin bio blizu enough da touch njeno lice gently. Ana, razlog zašto te želim kao partner nije jer mislim da si already perfect businesswoman. Razlog je jer imaš something koja se ne može naučiti u business school. Integrity, empathy, I genuine care za ljude koja će benefit od ovog projekta.
I šta ako ljubav između nas doesn't work out, šta ako realities running business together ruins što imamo emotionally. To je bilo pitanje koje je haunted Marka since prvog moments kada je realized da je offering, a na nije samo business opportunity, već chance za njih da build life together u every sense. Then, rekao je slowly, we'll handle it maturely, kao adults koji respects jedne druge. Business partnership teši survive čak, iako romantic relationship doesn't, jer je based na mutual respect. I shared goals could ja go beyond personal feelings. Ana se nasmežala. To je very rational approach to love, možda. Ale Ana, mislim da što imamo je stronger than ordinary attraction ili temporary compatibility. Mislim da je built na foundation što će last. Ana se pushed up na tiptoes. I kissed Gus softly. Što je bio first romantic physical contact oni imali since that morning, kada se svi changed. Njen kiss je bio promise, obećanje da regardless što future brings, ona je willing da face to together s njim. Ali njihov tender moment je interrupted od Viktor, koji je rushed to room's expression alarm. Marku, Ana, imamo problem. Big problem. Što? Pitao je Marku, immediately switching to business mode. Dobili smo intelligence da group koji je targeting vas plans direct attack tonight. Ne sabotaža, ne character assassination, physical attack. Ana je felt cold fear wash over NJU kao ice water. Što znači? Znači da whoever je behind ovim je decided the public exposure strategy isn't enough to stop vas. They're gotovi da use violence. Marko je take Ana's hand kao automatic protective gesture. Gde I kada? Not sure exactly, ali intelligence suggests that they know gde Ana živi, gde you žive, gde both of you are staying tonight. They have detailed information about vaš security arrangements. Then we need to disappear until we can identify I stop njih, rekao je Marko. Ne, rekla je Ana firmly, surprising both muža. Ne, nećemo bježati. They want nas scared I hiding. They want Project Mediterranean ustanovljen jer je afraid completion. If we disappear sada, they win. Ana, ovo isn't game. These people are dangerous. Ana se ukrenula prema Viktoru. Kako good is security team koji ste organizovali? Najbolja koja novac može kupiti. Military trained, experienced u high risk situation. And gde je najbezbedniji place u Zagreb za someone koji je targeting at organized group? Victoria thought a moment. Honestly, right here, u ovom hotelu, u presidential suite na top floru, hotel ima own security sistema. We could control every access point. Ima be backup nearby. Ana se ukrenula prema Marku. Then we stay. We nastavimo s business kao obično. Pokažemo im da nismo afraid. To je incredible dangerous, Ana. Everything we've done since se upoznali je bilo dangerous, rekla je Ana. Dangerous za tvoju business, dangerous za moj emotional well-being, dangerous za naš futures. No me vdelali iz ljubavi I iz belief da što radimo is right. Neću prestati sada jer je fizički dangerous. Marko je gledao u njene oči. I vidio determination koja je bila as strong kao steel. Ovo nije bila woman koja je služila kafu na vlaku nedelju ranije. This je bila woman who je discovered strength ona nije znala da ima. Woman koji je gotov fight zašto veruje. Okay, rekao je finally. Ustanemo, ale ustanemo smart. That night, Presidential Suite Grand Hotel Esplanade je bio converted to fortress. Security team je positioned na every floor, monitoring every elevator I staircase. Electronic surveillance je tracking every vehicle koje se približuje hotelu. Backup teams bili gotovi da respond within minuti. Ana I Marko su seli u elegant sitting room koja je overlooked entire Zagreb, city lights spreading kao stars koja je fallen to zemlje. Oni su should been exhausted, terrified, overwhelmed od events proteklih dana. Instead, oni su found themselves talking kao što nikad nisu priđe, o dreams, o fears, o what oni hoped to accomplish together. Do you ever regret boarding taj vlak?
Pitao Marco. Kao oni shared bottle wine koja je cost više than Anna's previous monthly salary. Every day, rekla Anna. Then nasmejala when ona vidjela shocked expression na njegovom licu. Ne zaisto. Regret nikad. But wonder what moj život would been ako nikad nisam upoznala tebe? Da, ponekad wonder. And što misliš taj life would been like? Anna thought carefully pre odgovora. Tiša, simpler, predictable, probable happy u small way što didn't require courage ili risk. No takođe, limited. Like living u black and white fotografija kada color exists. Aj sada? Sada živim u full color. Scary, overwhelming, beautiful full color. Ana je pauzirala i pogledala u njega with expression koja je mešavina ljubavi. I something deeper. Marco, regardless what happens tonight ili tomorrow ili sljedećih meseci, želim da znaš da me je changed kako sam nikad mislila possible. Nisam just Ana koja prodaže kafu anymore. I'm Ana koja može accomplish anything. Marco je set down his wine glass i uzeo njene ruke. Ana, od first moment koji sam te vidio, znao sam da si extraordinary. Možda nisam znao how extraordinary, no sad znam da si najjača person koji sam ikad met. Oni su kissed tada deeply, I passionately, kao two people koji znaju da mogu have limited time. I koji want to make every moment count. Outside, Zagreb slept unaware that uto elegant hotel, two people su falling asha deeper u love whilst facing potential danger kaja mogao change everything. At exactly midnight, alarm system u hotelu počeo ringing. Security team springala u action kao disciplined military unit. Viktor je rushed u presidential suite gdje Marko i Ana bili wide awake with sound alarms. Što se dešava? Pitao je Marko. Someone attempting to enter hotel cross service entrance. Rekao je Viktor, speaking quickly u radio koji je connected him to security team. Multiple individuals, professional equipment, definitely ni hotel guests ili staff. How many? Pitala je Ana, surprised at how calm ona je felt to face actual danger. At least 4, possibly more. They've somehow neutralized outside security cameras na south side building. Marko grabbed Anna's hand. Vreme za plan B. Get us to safe room? Safe room je 1 floor down. No elevator je compromised. Oniv somehow gained control electronic systems. Anna je real used što se dešava. This isn't random attack, Jato. Oniv studied hotel, new security arrangements, probably knew exactly gde smo staying. That's right, rekao je Viktor grimly, which označava to have inside help ili intelligence koja goes beyond što expected. Suddenly, lights u presidential suite počeli flickering, tada went out completely. Emergency lighting activated, casting eerie red glow across elegant room koja je transformed u potential war zone. We need to move. Now, rekao je Viktor, pulling out professional-grade flashlight. Staircase is still secure, but ne za long. Kao oni moved toward door, sound footsteps u hallway pochio approaching njih direction. Heavy boots, multiple people, moving with purpose, koja je clearly hostile. Back room, whispered Viktor, guiding njih toward bedroom koja had second exit. Ali kao oni reached bedroom door, anala chula sound koja je made you freeze. Voice speaking u low tone just outside main door to suite. Voice koja je govorila Croatian, nosus accent koja je indicated foreign origin. Voice koja je discussing u detail how naiti I take both targets. Ana, whispered Marko, whatever happens, don't try to be hero. Promise me. Ana nodded, non mind racing. These people wanted to harm I Marka because Project Mediterranean threatened njihovi interests. Oni wanted da ostanov sustainable development, koja could benefit entire Croatia. Jerje conflicted s njihovi plans for less ethical exploitation, Croatian resources. How we get out, whispered Ana. Viktor pointing toward balcony, koja overlooked city.